Policijskite kontroli povtorno pronajdoa pijani za dvolanot, pod gasovoj pat vozel sekoj petti kontroliran vozač. Od vkupno 137 alkotestirani, 14 bile seriozno pijani, a 16 si isključeni od saobraćajot. На 14 времено им се одземени возачките дозволи и на 16 возачи издадени им се мандатни платни налози за наплата на глоба. Slični rezultati policijata dobiva rečisi pri site kontroli, što za njih je povod za počesti i porigorozni akciji. Секторот за внатрешни работи Штип апелира и укажува дека и понатаму ќе продолжи со засилени мерки и активности се со цел откривање и спречување на овој вид на прекршок. Inaku alkoholot je pričina broj 1 za nesrekivo saobraćaj od žrtvi i povredeni. Odtuka apelite na policijata treba da se shvatat seriozno. Ne zaradi kaznite, tuku zaradi zdravjetu i životot. 7 te žrtvi od početokot na godinata zaginativo saobraćajni nesreki se poveke od silna opomena.